Sane wau sane mangken laris para panyak-panyake sami padha memargi cerita yang titiang ini kumargen para panyaki sakit sampun rauh kering jagat gil-gil dalam angasa kenyingan uningayang titiang laris ringgih di dalam dadyong siap di kayunan idone ingat kewentenan panjang kesana rau sani yang sane rauh punika sane ngangken mas meton ring linggih di dalam raga pacu saning aku masih meton ring-ring di dalam mabusano dekil turmanu daki tantain mepanting kerasa ya dalam masa saya jadi merasa sang saya pisan dingih di dalam ngewentenan nyingakin kewentenan anake ngaku macam beton ring linggih ide ni punika
ngayadiasun kadiasa punika kewentenan anak kesane rauh punika dadi itu dalam nak meraga dharma sadu dabda balo tadi punya wis tinggi kita banyak titiang ni punika sani pada sida rauh maka sami titiang duaning banyak titiang sami pada langah ring ini ratusan beratus pandit titiang lungasut Kimaun titiang nunas agung pengampura ring-linggi kiratu ni ke dalam dewe tiosan ring banyak kisane tunasang titiang pengampura naler dewek titiang naler ngampura ring-ring kiratu dan ring kemauan titiang lunas pengampura duaning titiang merasa langgana tan ngakuin angan ratuni semeton jaga titiang banget tunasang titiang pengampura dumadak jagat titiang keungkur kas gumanti presiden Rakayu merano ni sana ni benin minakadi jaga titiang nalar keraukin para banyak titiang mangdera ayu sami ring apa dia
Uyo wenten tios titiang nunas ring lingih iratu sang merago pandita gumanti ya presiden raris jagat rau sedaging nyane sami mangihin kerahayuan napi banget saya waktu pinunas titiang ring palungu kiratu sapunapi menmawi mangkin antuk titiang gumanti rahayu jagat kiratu mangado jagat titiang kerada tiosan ring rahayu jagat titiang ni gumanti ya presiden nganutin sekadi drestone pangajak jagat Bali ni asapunika lunas titiang salwir merano Presiden ratu ngicalan sekancaning merano ni sonini benin minokadi panjak titiang mangdesami meraradan ratu waning kadia sapunika pinunas linggih di dalam sane mangken itu sang Brahmana keling sane mangken mawacana ya titiang Gusti Agung yen kadia sapunika pikayunan palungu Gusti sane mangken ketampening titiang puniki jantuk sane mangken Gusti Agung ngiring walinin malih nangunang yadnya irikiring jagat Bali
nangun yatnya punangluk meranon ni kadi sani sampun lintang punika ratu Bang yang titiang Jeruning paluh kiratu jagi nangun yadnya ni punika titiang jagi nyarengin ngeras titiang ratu Diasa punika pemutus lingi gidesang maragersi mangkin raris di dalam nongin minakadi panjak kemaka sami ring si jebagin jagat bali gumanti malih nangun niatnya gelis titiang nyari tayang indik sepemartin edan jagat sian mangkin duaning daging nyangun yatnya inik upa karone sampun sami jangkep sian mangkin beramana kelir uningayang titiang raris ide sanepina keberak mana keling punika ngawitin nyarengin ngeras titian kawentenan yadnya ni dos ning awitin raris ane mangken ningi hidup berak manu keling muncarang japo mantera penangluk merana ke jarang hidup
Karis kuwentenanane muata upacarane punika upacara Pancadatu sane kegelaran Mirat tirta Nyiratang minakadi kirtane punika kumanti presida sekancaning meranone meraratan kesapuan ring wang supada punika Tiosan ring nyiratan wang supada tirtane punika nalor kesarengin nyiratan minakadi ene mawasto beras catur bijo niku kasiratan oleh kita